дар меҳмонхонаи ҳайат реҷенсии шаҳри душанбе маросими ҷоизасупории озмуни ҷумҳуриявии нашрияи расмии ҷумҳурии тоҷикистон рӯзномаи ҷумҳурият якҷо бо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд таҳти унвони дуои модар баргузор гардид. дар маросими ҷоизасупории ин озмуни бошукӯҳ ки дар пайравӣ аз аршгузориҳои камназири пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба зан модар роҳандозӣ шуда буд, муовини сарвазири мамлакат Дилрабо Мансурӣ иштирок намуданд. Дилрабо Мансурӣ муовини сарвазири мамлакат зимни суханронӣ дар оғози чорабинӣ иброз доштанд: тавре ҳамагон шоҳидем имрӯз ватани маҳбуби мо дар фазои тантанаи бузургтарин ҷашнҳои давлатӣ сисолагии қабули конститутсия, рӯзи президент ва рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дошта, мардуми сарбаланди тоҷик ҳаёти орому осуда ва рӯҳияи идона доранд. ман Яъқуби Ясно аз Афғонистон докторои адабиёти форсӣ аз донишгоҳи Язди Ирон дорам. дар озмуни байнулмалалии дуои модари Тоҷикистон ширкат карда будам. дар қадами нахуст ба сарвари давлат ҷиноби олӣ Эмомалӣ Раҳмон, президенти Тоҷикистон, бунёдгузори сулҳи Тоҷикистон дуруд мефиристам ва дар қадами дуввум аз рӯзномаи ҷамҳурият сипосгузор ҳастам ки ин озмуни байнулмалалиро баргузор карда буд. дар ин озмуни байнулмалалӣ аз кишварҳои Ӯзбекистон, Чин, Афғонистон ва аз соири улоёту устонҳои ҷамҳурии Тоҷикистон нависандагон, шоирон ширкат карда буданд ки ба шумори аз нависандагон ва шоироне ки дар ин амоиш ва озмуни байнулмалалӣ ғолиб шуда буданд, ҷоиза гирифтанд, тақдир шуданд. хеле амоиш ва маҷлиси хуб бо шукӯҳ буд ва барои давлати Тоҷикистон ободиву сарбаландӣ мехоҳам. ман имрӯз خیلی افتخار دارم که من در این چهاربینی بین‌المللی دعای مادر اشتراک کردم و جایزه گرفتم. من خیلی خرسندم در تاجیکستان این دولتی بیش زندگی نمی‌کنم و من اساسی دو مادر عزیزی دارم، مادری تاجیکستان و مادری خیتایی هستم. من افتخار دارم که من کلی این تاجیکستان می باشد. علاقه ما اویله دارم 20 سال شدم. من این وقت در تاجیکستان تنها حس نکردم، برای آنکه در اینجا من مادری عزیزی تاجیکستان داشتم. در دایره چنین چهاربینی‌های مهم که هر یک رمز دولتداری ما رو در خود به طور خاص تجسم می‌نماید، роҳандозии озмуни байналмилалии дуои модар бо ташаббуси нашрияи расмии ҷумҳурии Тоҷикистон рӯзномаи ҷумҳурият дар якҷоягӣ бо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд басо рамзӣ ва боиси таҳсину ибрат аст. зеро маҳз чунин озмунҳои сатҳи баланд арҷгузориҳои камназири асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро ба зан модар ба таври фарогир ва аз минбарҳои баланд бозгӯ намуда дар тарбияи насли ҷавон дар рӯҳияи дӯстдоштани модарватан саҳми босазо мегузорад. бори дуввум аст ки дар озмуни нашрияи расмии ҷумҳурии Тоҷикистон рӯзномаи маҳбуб ва маъруфи ҷумҳурият иштирок дорам. бори аввал дар озмуне ки ба муносибати 110-солагии шоири сулҳпарвар Мирзо Турсунзода баргузор гардид, бо ифтихорнома сарфароз гардидем ва имрӯз чӣ хушбахтист ки дар озмуни дуои модар ҷои дуввум насиби мо гардид. бояд бигӯям ки аз ин 7-8 сол муқаддам мо ҳатто иштирок дар озмунҳои ҷумҳурии бародарии Тоҷикистонро тасаввур намекардем. бубинед ки пайи сиёсати хиратмандона, дурандешона, халқпарваронаи сарони ду кишвар имрӯз мо на танҳо иштирок, балки ҷоизадор ҳам мегардем ва боиси эътироф аст ки ин иқдоми некӯ аст ва байни рӯзномаи ҷумҳурият ва рӯзномаи ҷумҳуриявии овози тоҷик робитаҳои ҳамкорӣ сол то сол таҳким меёбад. соли гузашта низ мудири бахши таълими рӯзномаи овози тоҷик Саодатбек Назарова ҷои ифтихориро ба даст оварда буданд ва инак имсол мо 2 нафар кормандон дар ин рӯзнома иштирок карда ҷои дуввум насибамон кардид. умед дорем ки минбаъд ин ҳамкориҳо боз ҳам густариш меёбанд, робитаҳои ҳамкорӣ, робитаҳои дӯстии мо пойдору абадӣ мешаванд ва албатта барои ин аз сарони ду давлат муҳтарам Шавкат Мирзиёев ва муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сипосгузорем. аз он шод ҳастем ки дар ин озмун ширкат дорем. аз Ӯзбекистон, аз кишвари офтобрӯи Ӯзбекистон тақрибан 10-15 нафар дар ин озмун ширкат варзиданд ва
این بسیار جای افتخارم هست، چون که فریدون گفتند ما یک وقتا آرزو میکردیم که در همین آزمون ها شرکت ورزیم و امروز همین آرزوهای ما جامعه عمل میپوشد. از این ما خیلی منتدار هستیم و سپاسگزاریم از اهل جماعه روزنامه آوازدار جمهوریت که چنین یک آزمون را در سطح بلند برگزار کردند و من امروز جایزه دوم را سزاوار گردیدم. از این خیلی خرسند هستم. президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни суханронӣ дар маросими таҷлили 100-солагии рӯзи матбуоти тоҷик ба ин маънӣ таъкид намуда буданд: матбуот чашму гӯши халқ муҳимтарин рукни ҷомеаи демократӣ мебошад ва ҷамъиятро аз бисёр нокомиҳои зараровар раҳо карда метавонад. модар шояд мавзӯе бошад ки аз серосортарин мавзӯъҳои олам бошад. гумон мекунам шоире нест, нависандае нест, наққоше нест, оҳангсозе нест ки дар сарояндае нест ки дар васфи модар эҷод накарда бошад. тавре устод лоиқ мефармоянд саҷҷону дилфидои як муддаои модар, фатҳу кушои шорат дасти дуои модар. من آزمون دعای مادر از همان گرفته شده است. ببینید و تمام شعرای عالم، تمام نویسنده های عالم یک جا شوند و یک جا مدیح گویند، یک بیت هم نه ارزد اندر ثنای مادر میگویند. استاد لایق و واقعا هم همین خیلی است. چهره مادر مانند همون چهره های مقدسات عالم که در تصویرش کیلک خامه عاجزی میکشد. مادر در نظر من همان شخصیتی هست که خداوند بزرگترین صفتهای خودش را به مادر هدیه کرده است. این صفتی مهربانی و بخشندگی. مادر است که مهربان است همیشه در همه حالت و بخشنده هست در همه حالت در همه جا و نه تنها به فرزند خودش، به فرزند همه مردم عالم. مادر است که با یک دست سیاره را می جنباند و با یک دست گهواره را می جنباند. من درباره مادر یک سلسله شعر گفتم. شاید از بهترین، البته در نظر من، مادرنامه های عالم در ادبیات فارسی و تاجیکی است، چون که من از همه کلام مادری خودم آن بالا میدانم و گمان میکنم که همان زبانی هست که با محبت مادر میگوید. مادر اگر من شاعری یونانی می بودم چون زیبا نمیگفتم که مادر. ببینید چه زیبا است مادر خودش همین شعر است. озмуни дуои модар ки соли дуюм аст дар якҷоягӣ бо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти суғд гузаронида мешавад, бори дигар собит намуд ки бо вуҷуди садсолаҳо васфу ситоиш намудани модар дар осури гузаштагонамон ҳанӯз ҳам суханҳои тозаву ногуфтае барои шинохти ин олиҳаи зиндагӣ андак нестанд. ҳар як муаллиф чӣ дар назм ва чӣ дар публитсистика бузургии модарро ба диди хеш бо андешаҳои тоза ба қалам додаву барои хонанда дунёи дигареро кашф намудааст. дар озмун аз эҷодкорону журналистони касби сар карда то қаламкашони ҳаваскор ширкат варзиданд. бар душанбеи азиз аз сух пазмон омадам, аз барои дидани дидори ёрон омадам. бас ки меҳри тоҷикистон ҷой дорад дар дилам, бо салому бо паём аз ӯзбекистон омадам. ҳамчун фарзанди накӯи ӯзбекистони азиз سوی خلقی نامداری تاجیکستان آمدم. دوستی تاجیک و ازبک تا پاینده باد، من برای دوستی با عهد و پیمان آمدم. اولا بار السلام علیکم
برادران عزیز، دوستان محترم، من امروز بسیار شاد هستم، سرفراز هستم از آن که در آزمون دعای مادر که با تشبث روزنامه جمهوریوی جمهوریت و مقامات حاکمیت دولتی ولایت سوخت برگزار گردیده ایستاده است، در این اشتراک ورزیدم. در قطار همخون و همملتانم، در قطار دیگر تاجیکان جمهوری تاجیکستان از ازبکستان اشتراک کردم و سزاوار جایزه گشتم. بسیار هم میفخرم. من امروز شکر میگویم که با دوتاز و حرکت ها، کوشش های بی‌غرضانه و بشردوستانه سران دو دولت، این هم باشد یکی اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت پرزیدنت تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و دیگر پرزیدنت ازبکستان محترم شوکت میرزیایف، مناسبت ها و روابط بین این دو دولتی از قدیم الایام به هم دوست تاجیکستان و ازبکستان باز هم گرمتر، نرمتر و مناسبت ها گسترش می‌یابند و بسیار شادم که امروز به شهر دوست داشته خودم، پایتخت جمهوری تاجیکستان دوشنبه آمدم و از نام خودم، از نام اهل عائلم، از نام تمام اعضای اتحاد نویسندگان جمهوری ازبکستان و از نام مردم یعنی باشندگان ناحیه سوخت که اهالیشان سراپا 100% تاجیکند و من سوخی هستم، از نام تمام تاجیکان سوخت منتداری خودم را برای نشریه جمهوری رسمی جمهوری تاجیکستان جمهوریت با خادمان آن، با سرمحرر آن و با حاکمیت دولتی ولایت سوخت که انا همین گونه بسیار هم یک چاره‌بینی مفید را با نام دعای مادر تأسیس دادند و در آن ما اشتراک کردیم. منتداری صمیمی خود را اظهار می نمایم. باشد که انا همین گونه مناسبت های بین ملت ها مناسبت های دوستانه بردوام باشد و دعای آن را میکنیم که برای بخت ملت تاجیک و ازبک اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و پرزیدنت محترم ازبکستان شوکت میرزیایف عمر دراز بینند، برای سعادت دو ملت سالیان دراز خدمت های شایسته نمایند. سلامت باشید. برایم در آزمون نشریه رسمی جمهوری تاجیکستان جمهوریت اشتراک و سزاوار یعنی جای سیوم گشتن افتخار است. من با حیات تحریه و حیات کمیسیون آزمون منتداری خویش را بیان میکنم که موادی مرا در آزمون بر روی چاپ آوردند و سزاوار جایم سیوم گشتم. در جهان امروزه که مردم شاهد تحولات زیادی هستند، برگزاری چنین آزمون‌ها منفعت معنوی بسیار دارد. از این رو روزنامه مندرجه خود را از موضوعهای جاویدانه مثل وصف مادر وطن غناوت بخشیده با مسائل مهم وطن دوستی، سرجمی و اطراف اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان توجه ظاهر ساخته است. احترام مادر مقدسات انسانی است و استاد اولین هر نفر مادر است. قهرمانان ملت را مادر آفریده است و ملت مربوط به نام مادر می باشد. من بسیار شادم که در این آزمون جای سزاوار را صاحب شدم و مقاله من با نام مادر نجات بخش ملت نشر شده بود. طبق خلاصه جایزه‌داران و هم مهمانان افتخاری آزمون بین‌المللی دعای مادر با باوری میتوان گفت که سازماندهندگان آزمون در اجرای هدفهای خود موفق گردیدند. محض روند آزمون سبب روشننمایی پهلوهای گوناگون فعالیت سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و وطن دوستانه بانوان موفق ملت تاجیک گردیده است و مطلب و شعرهای آزمون در آموختن جهان باطنی زن مادر و جایگاه او در بنیاد جامعه نوین سرچشمه ارزنده خواهد بود.